pakasaritaan, apagtalaytayan, dagiti agduduma, apasamak iti biyag. Agduduma apanubok. Ano maminsan? Ti ammo ti maseknan. Ket awan resat dagiti saem ken ladingit nga inna mapaspasaran. Ngem iti itatangkayag ti init. Kagiddanday ta ti ilelenek dagiti pait ken liday. Ket maipas ngay tinapintas gasat. Di gasat manipod iti pluma ni Jenna Almoite Diaz. Ken itimet direksyon ni Isagani Yalong Bolyeser. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Di gasat. Napalabas, inungtan ni Rocco ni Nana Panyang, gapu iti sana panagtungpal iti bilin na amang isagana iti merienda. Nagbuteng ti baket, iso asimurot latan iti pagayatan ni Rocco. Kabayatan na, kayat ni Rocco ti makisiningad kin ni Angeli, ngam inisnab ti balasang daytoy. Iti panagmaymaysan ni Monray iti silid na ipalagip ti napalabas ken kuana, maipapan iti amana. Iso ang nagladingit daytoy. Itagagayem, dinggan nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Ti gasat. Kasapulam ti kwarta niya, ma. Ha? Ada kwarta, Ma'am Angeli. Ngam, sa ano na adakkel. Mano ti kasapulam? Ha? Mano ti kasapulam kunag. Ibaga, Ma'am Angeli. Bastad ited ko adagusken ka. Pangalaam kumamot iti kwartam, kat driver ka laeng, Rocco. Ay, kat. At amot iduldulin ko a kwartak Angeli. Mano ti kasapulam? Ibagamlaan. Sige. Tinasaya at Angeli. Oh my God. Sana dito iti pagsaritaan ta. May maya titirwara pagsaritaan ta. Inta iti restaurant, Ma'am Angeli. Ha? Kasapulam ti kwarta, saan ka di? Uwan, Mang Rocco. Kasapula ka talaga. Bueno, rumwarta, Ma'am. Mga dayterwar. Siyak ti mangitritken ka. Saanan? Pangalaam kumamot iti kwartam, kat driver ka laeng. Talaga gayam ngawan ti pamatim kanya, Ma'am. Oy, mulong! Ay, nawaw! Ay, Rukaw! Hindi nagmanmat awagan iti mulo akong talimpyo ak matatao. Ay, nawaw! Kasano? Ay, nawaw ka lang. Ay, nawaw! Sika ati mulo akong tanagrabaw ti panakawat na ako. Abay, gaputa ada expression ko nga. Ay, nawaw! Muloong ko ng kanyakaon. Expression nga raw! Ay, nawaw! Ore kastuyak lakit kita na ut-utikak ngam sika. Ay, nawaw! Naglastog kamat niyang sasaon. Sana agapo tayo mon una ka nagpaay ditoy. Kat kunamlan asino kamat na nakalalaingan niyag sao. Kaya't mon sakat ti mapapanaw dito ya. Kaya't mo, tayo pulong ka ni Madam Ariela, ha? Sige No. Sana ka mabutang, Rukaw! Para makita ano sino ti mapapanaw dito ya balay. Ay, nawaw! Filled with doubt, down and out. Naglaing at talagang agkanta. Ay, nawaw! Ay, panyang! Ay, Ay, mayatan ka iti boses ni Monrean niya. when nga rod, talaga ang naglaing maliyong. Hanggang di kag matiter di Bugkawan na ka ni Madam Ariela no makita na ka anak ka matidar. Ay, nawaw! Aw, at iti punas. Siyang kay sata, aging pupunas ka iti florera tapno kas lama kumikom ka.
Ha? Ay nawaw, nabayaga kong dito, Panyang. Iso nga amok ti ugalit ti agraraman nga amo ta. Ha? Agraraman? Kunam? Wen, Panyang. Grabe at ti kinaagraraman na. Ngam, paliwantan to nga pagsaritahan tayo ta. Saan niya itatamangan numangag na ta? Makapaayat adengdenggan ti panagkanta ni Monre. Malyong. Ay nawaw, ure kasta nga ubing-ubing ni Monre. Talented tayo ta. Naglaing pa nga gitara tayo ta. Iso ti pagisman na, ti musika. Sigun iti day di Sir Luisitaw, imala ka naw iti inana, nalaing agkanta. Ay nawaw. Nukasta. Kumakanta ni Madam Ariela. Ha? Kwa? Winsa? Apay awan sa. Ha? Kwa? Wen siguro tajak pa'y mo't nanggag nagkanta. Ay nawaw. Rumor ka di, Angeli. Ha? Apay adamdamagang Mang Rocco? Kwa. No, adda pa panam. Itulot ka. Saanan? O sarap ti may saalugan? Itulot ka, Angeli. Saan nga rodan? Apay ayada gulit ka, Mang Rocco? Ah, Makaawat ka kumamot ay ti Sarita? Dagulit. Angeli, di ka kumamot agbalin, abastos. Ha? Anyat kaya tiyasawan, mami? Respetuam kumamot ti driver tayo. Sana kasjay ti panang sungsungbat mo kan kuana, iha. Ha? Nagipulong ka na kayo day Rocco? Aqua, saan? Nangag ko ti panagsari tayo itay. Nagpigsa ti boses mo. Kasano? Ipilit na nga itulod na kiti papanak. Imbagak na nga rodan nga aramatag ti may sa akotse. Nga may samot adagulit. Ha? Kan asino kumamat day di at tao? Tapno irespetok, mami? Driver laeng day di Rocco? Siyempre, nabayagan nga agpapaay kas family driver tayo, iha. Saan nga umdas day ta arason, mami? Driver laeng day di Rocco. Siyak ti rumbang nga respeto na. Ta siyak ti amo na. Isaganam tilugan, Rocco. Mapantay jay San Isidro. wen madam. Amangan no kayat mo ti sumurot, Angeli. Tapno makita mo't dagiti lugar nga ayan ti sanikuak. Adayo ka di, mami? Saan? May salang nga oras ti biyahe. Asidag nga ron no kasta. Wen, dayjay ti kaasitgan nga ayan ti sanikwa tayo. Dagiti daduma agarop dua, aginggat upat nga oras ti biyahe. Kasta ka di? Mapantayo ijay San Isidro, kalpasan na ijay San Pabling, satay tumapan ijay San Pascuala, ket no addan tupay oras tayo, mapantayon tupay ijay Santa Lucio. Talaga gayam nga adot sa nikwaday di Tito Luisito, mami. Sanikwak, Angeli. Natayan ni Titom, iso asanikwak laeng dagijay. Ha? Kat ni Monray, mami? Dakdakkel ti karbengak, tasyak ti asawa, Angeli. Naglawa mo tan akamanggaan dayto, mami? Wen, iha. Amin na makita mamula amangga, kukwak amin dagita. Sa nga pulong nga hektarya tinamulaan iti mangga. Wow! Nagbunga amin dagiti mangga, mami? Wen, iha. Dandanin maburas dagita. Sino nga itagbambantay dito, mami? At dataltal ka, Angeli.
Amin asanikwak at dataltalkak amang bambantay. Kasta ka di? Anya mo tinaymula iti daduma pay asa ni kwayo, mami. Agduduma metla aprotas kanat nateng. Pasyaran tayo amin tapno makitam, iha. Mao din tunti ipapantayo iti ayan ti resort. Resort? Ada pa'y resort na di Tito Luisito? Wen, ngam resort ko itan. Tadatay kat ngarudan ni Titom Aluisito. Sa dino tayan ti resort, mami? Ijay San Pascuala. 30 minutos ti biyahe manipod ditoy. Mami, ijayan ti papanan tayo. Ako mapantayo pa iti ayan Saanan, mami? Iti ayan ti resort ti kayat ko apapanan. Kayat kon makita. Papa, mailiwak una yan kan ka. Kaya't kan makita, Papa. Ba't kan ka unay, Papa? Monrey, Barok. Saan nakalakday ta, Nana Panyang? Monrey, umay kag meriendan, Barok. Apay ngagsangsangit ka. Mailiwak kini Papa, Nana. Nagsakit ti barukong ko, Nana Panyang. Ala, di ka ngamin una agsangsangit, Barok. Di ka agladladingit, wen. Kita to'y ladawan ni Papak, Nana. Kasla si bibiyag paylaang no makitkitak da ito eh. Monrey, kaing-ingas na launay ti amana. Awanan ti kay didak. Awanan ni Papa. Awanan ti mga papros iti ulok. Pagsangsanggirak. Pagpungpunganak ti takyag na. Numakaturturog ak. Ala, sana bale. Adda kami mo't kanitatam amalyong amang ipatpatagkan ka, Barok. Ha? Uray sa andak nga anak? Ipatpatagdak? Awan kasla anak da kamutan tagkakabalay tayo kat nga road, Monrey. Patpat ganak met idi ni Mama. Nadungo pa'y idi kanyak. Ngam idi natay ni Papa. Imbuyong matan. Ala, basta agsingsingpet kalatawan. Di mo tangtangsitan ni Mamam. No kaste nga agungat, aguli makalaeng. Di mo sungsungbatan. Tama nga noan niya pa'y taaramidan na kan ka, Barok. Wen, Nana Panyang. Wow! Nagmayat matan dito eh. Napalawlawan iti bantay to'y naglawa a resort. Kaya't mo taglang, oy, Ma'am Angeli. Ay, burangan! Ay! Anya kamatan? Mangkigkigtot ka! Kunak no ni Mami ti aday tilikudak, si Kamot Gayam. Sa anak mo taburangan, Ikatam ngamin tabarbas mo. Makapakigtot day tarupam. Kasla kalaburangan. Ni Ma'am Angeli. O sige, aglangoy ka. Manjak! Jak amo ti aglangoy. Isuro ka. Nalay nga ka aglangoy. Manjak! Jak pagan ano ti agpaisuro iti burangan. Ah, Di nakman surut-surutan! Tama ano'y bagada pa'y a boyfriend ka! Ay! grabe matikinasuplado na itang babae. Kung namadla na sino, akapintasan. O tatang, agsubdi kayon iti trabaho yo. Ang mga nasumangputan ti amo yo. Ay nawaw, marabyan da kiti nga agawid, anaya.
mailiwak nga minken ka. Iso nga may ka pinasyal. Ay nawaw. Ay, da kayo talaga, tatang. Aging gaita, pag-aayat yu pa'y laabal-balik sinday ta, ay nawaw nga ekspresyon nyo. Ay nawaw. Ar-ar ko sila tingiwat ta, anak ko. Ay nawaw. Ay nawaw. Ibagbaga nga ro di lasto ka driver ni Madam Ariela, mulmulo nga kanaw. Gaputi da itong expression ka. Anya? Isuati mulmulo ang tanagkitid di pa nakawat na. Abay, no at the expression mo, mulmulong kan. Abay nga di barkada ka maestraw, at damat expression na, yung, kunana. Ay una yan yung, papanam yung, nagtaer kan yung. Kunana kanya, kahit saan mo tamulmulong day jay. Ay nawaw. Ay, magkaungungit ha. Dandanik la dinanog jay muging na. Ay nawaw. Ala, di yun tutupan, tatang. Ay wang, jakmat ki di tutupan. Tama nga numapukaw ti puot na no danugag. Kasla kalaingan nga minda dya driver kay. Agpada kami matla susilduan ni Madam Mariela. Angam no agas asta, kasla iso ti boss. Ay nawaw. Ala, umay kayo. Agtugaw kayo, Angeli. Panyang kan Malyong. Anya ka dito, ibagam kada kami, mami. Ni Monre, inayaban yo. Nakaturog, madam. Ay nawaw. Ringag ka day, madam. Saanan? Tapno saan ama disturbo iti pan naturog na. Niro ko nga madam. Ay baka day. Ay nawaw. Rimwar ni Rocco. Adda nang ibaw na kuan. Ibagak to kuanan no sumangpat. Anya nga minti bagam, mami. Malading itanak amang ipadamag. Nga aging gaita. Awan pa'y tinaglawagan ti kaso ni Seryo. Nagsakit ti barukong ko. Amang pampanunot itinapasamak kan ni Luisito. Agkupit manen ti barukong ko. Mami. Marigatan nga kangas. Nana Panyang, paypayam ni mami. Wan, ma'am. Mabiglaan. Ma'am Angela, itaray tayo na di ospital. Ay nawaw. Ipandag iti silid ko. Mami, itaray da ka lang ni di ospital. Saan? Ha? Kabalak na ito'y. Agkupit lang ti barukong ko. Kaya't ko ti agida. Itulod na iti silid ko. Lakay Malyong, pagkatom ni mami. Ay nawaw. Tulungan da ka atanay. Ay naglukmag ni Madam Ariela. Ay diya ka ba ilan na pagkatain? Amoyo mo't abasit ka na kutungak. Ala, bakit Panyang? At tinulong kayon? Wan, ma'am. Hey! Nawaw! Jak makaturog Eh nawaw, nakaturog amin na nakabalay ka. Uray kaya't ko kumamat ti maturog iti masapa. Jak mat makaturog. Ay, iso nga inak man pala ijay hari din. Inak agpangin ijay. Eh nawaw. Kasladang sangsangit Eh nawaw. Itinsamot silid ni Panyang. Na. Iso nga tadyak sangsangit. Nakalukat ba si Tiri daw ti silid na? Ay, si Ribagman. Ay, psst! Panyang! Panyang sangsangit ka! Asinaw, tinangpasangit kan ka, ha? Anya,
ti mapaspasama kininanapan niyang. Gagayem, diyo liwanadingen, tituloy tinobela tayo anapoluan. Ti Gasat. Nobela ni Jenna Almoite Diaz. Ken iti direksyon ni Isagani Yalong Bulliser. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon ti Gasat. Agyaman kami itingkay panang taraway.